sebab tu dulu kita tengok kan ramai orang yang macam ada kematian misteri, kematian-kematian misteri kan. Yalah, mungkin Sebenarnya AIDS kan? yes, mungkin AIDS, mungkin HIV kan, tapi sebab benda ni adalah confidentiality. Kadang-kadang dia ada hak, pesakit sendiri ada hak untuk bagi tahu doktor, jangan bagi tahu sesiapa pun. Betul. Sehinggalah kematian dia. Betul. Sebab tu ya. Tapi kalau let's say pasangan suami tu mati because HIV atau AIDS, isteri berhak tahu yang, because at the same time probably he's still sleeping or having sexual with his wife. Betul. Kan? Ya. So isteri masih isteri yang sah walaupun dia ada pasangan laki-laki ataupun pasangan yang lain. Jadi masih wajarkah kita implement hak pesakit tak boleh bagi tahu tu? Because as a wife, I would want to know if my husband died because of HIV. Tapi I think doctor have to protect confidentiality. Betul. pesakit. Confidentiality pesakit paling penting untuk kita protect. Sebab kita tahu HIV ni tak akan berjangkit melalui salam, melalui peluk, melalui sharing air apa benda, tak ada. Okay. Dia tak macam TB, tak macam COVID. Benda tu kita kena bagi tahu.